April niruk inrin ni ani a bazar thir tu te chibai ule nimin khan Congress party chon Lok Sabha in than lawm tura an manifesto an tlang zara an manifesto a hian thil sang sang ba ka nei in ang LGBTQIA+ community anti te chu dan hnuaya pomantum thu an soi India ram politics le Middle East boruak I han thlir ho le te ang India rama eptu party lian ber Congress party chuan nimin khan Lok Sabha in than lawm tura an manifesto an tlang zara he huna thu soitu Congress swai tulun Union Minister Louis P Chidambaram chuan an party manifesto an tarlan lan sarber chu rorel na dikani thu asaya kan manifesto thu pui hi azau thei ang bera soidon chuan rorel na dikti ani ber maya kumsom liam ta chung abik takin tun hnai kumnga chung khan India rama rorel na zong soi ni le room thayani atia Modia sarkar hi mihausa te sarkar mihausa te nan mani ta na an siam sarkar ani he sarkar hi heram mi pui za pakhat te du dana kalpui ani a chuti lai chon India ram mi pui za somnga te din mun hi kan ngai to angaya kan ram mi re thei te hi mihausa te ang thowa heram ta na poimo ani a kan rama hian mi re thei vei bel se somni pathum lai an la omani atibok Congress party inan manifesto anti chua thil langsar zual tar langila sarkar nan chanchuan Congress party chuan Swaminathan commission rotna angle sarkar in kumtina apun angin minimum support price MSP chu dananga man antiama kumsang ni le somni panga tangin sarkar lai pui hnuaya na om zong za somnga chu meichia ti ta na hausak reserve antumbok ani Congress chuan Mahalakshmi scheme siamin he scheme hnuaya hian India rama mirethei chung tin hena kumtin cheng noi khatpek antuma Congress chuan ne in angin kop LGBTQIA+ community te chu an chendun theinan dan siam an tum thu an soya he dan ro hi chu sarkar na an siam po in titlang hal mai lovin in ron khom na consultation nei photani ang anti thung Congress chuan tu na sarkar la in uniform civil code UCC man an tum epche in India rama namtlem jok te chuan India ram khole tui dangte ang bokin thuam no eile in trong le nam dan te chu a rana an nei thianga chu wangin personal law te chu mumal joka siam an du thu an soya chu mi dan siam thanna chuan he dani na hong tu nam le chibing te pompui na nge ya malaka ni ang an ti ani Congress party chuan sarkar na deal naman application fee ti bo an tum thu an soya chu mai baka chuan zirlai ten an lak thin student educational loan chu kumin mars ni som panga thlinga an banga idam vek an tum boka he hi India rama na tho tur nei lo thalai tam takte tum khata an tran puina tur ani don ti an soya loan ba thai bo ani wanga bank te sum hlo chu sarkarin an no khat mayang an ti ani amalama kan soi to angin India ram mi pui zong in thom no in bel chungchanga te tong le nam bil dan ne ya te zalen na freedom of choice an nei ti chu Congress ngai dan le an thu kalpui zel tur ani India ram himna chungchanga Congress chuan Modia sarkar in Indian Army lockdown thar agnipat scheme an siam chu thia India sipai sang lockdown pa ngaya kalle antuma India sipai zong in khotlang an din hun le lo chungchanga ham thatnan nei te chu von him zelani ang antibok Congress party chuan dan pela malang na chi sang mipui thinri minan kutaro rel na tiang lek ve ringota atlem zok te an phing chil thin te police ten rorel tu ten hena shwailova misual nia pu te an thang chi te chu ti bowan tum thu so in hetiang ti ching te chu dananga rem zelan ni ang an ti boka India ramathil siam chona lam ti changtun le zolan tum thu so in kumngalom le tur chungin thil siam chona lama tangin India ram GDP za somni chu tho chuange an tum thu an soibok Congress party hian an manifesto a chuan India rama in thandan siam dang laman tum thu an soitela electronic voting machine EVM le ballot paper man kop an tum thu an soibok Congress manifesto thar hi naya patra ti ania nimin khan New Delhi All India Congress Committee headquarters sa Congress President Mallikarjun Kharge le Rahul Gandhi le Sonia Gandhi ten an tlang zar ani Congress manifesto a LGBTQIA+ community te an in kop theinana dan siaman tum chungchang tarlan hi tlema bo zui ngai deuh ni in alanga Congress yan sabram le thiang zau deuh rama suala ngai to lo
na in ang inkop te chu India ram khotlanga po enran le nek soran ni lo na in ron khom na neya an inkop hi dan anga phalmai an tum thu an soya heta an tong kam hana hian civil union between couples ti an manga chu inkop satlia in nei na marriage kan ti ni phachi alo ti na ani thei ome chuti lai chon in nei kan ti te anga dan anga inkop phal sak na chu ani loi sia personal law kan ti mai namle sa kho sang in mi pa le mei che in kara in nei na le abe bom chungchanga dan kan nei anga phun kim ni si lo ania atong kam le hril fiana po hi in hnial thei tak ani mai thei nikum khan supreme court a constitutional bench chuan na in ang in nei same sex marriage chu dan anga hriat pui phalna apedu lo to a chief justice of India DY Chandrachud chuan na in ang in kop te chungchanga in kop remna civil union chu dan anga nei ani theinan India dan pui hnuaya thu nei na nei tu ten a hran pa dan an siam chopa he dan keng ko tura thu nei na nei tu po felfai takadin ani photangai ti in alo soito ani heti la hian chief justice of India hian sexual orientation wanga in en hran na le in mu sakhina omreng reng chu India dan pui article som pangana bo chiat na ni ati loi sia article som pangana hian sa khuana mi pat mei chiat na namle chi ba ka pian na hmuna wanga in en hran na chu khap ania article som pangana 60 thumal po hi tunma chuan mi pat mei chiat na tia le linin a fel thei maya tunai ro chuan mi pat na ti te mei chiat na ti te a le lintel te po angai de uro to a boi thak viawani Supreme Court thurel omsa chuan same sex relationship chungchanga hian parliament in dana siama chu pom tlana ni photangai ti ania wangin an sarkar chuan Congress party hian in ron khom na nein hemi chungchanga hian dan siaman tum ti na ani ber ome Middle East lama chuan nimin khan Iran ram chuan al Quds Day ro pui takin an manga Iran ram hun sang rally nein Islamic Revolutionary Guards Corps IRGC Commander in Chief chuan Israel in Syria rama Iran consulate an beina chu an changle don ti asoi bazara po an ron talan to angin Israel hian Damascus khopuya Iranian consulate chu bomin mi som pathum lai an thia mithijinga hian IRGC hnuaya Quds Force General pani an thi ani kha IRGC Commander in Chief Hossein Salami chuan teran khopuya mi puipung khom ma thu soin kanram thiang hlim laka mel ma te thil ti engpo chhanle lovina om lawang ti ka tiama cheu atia mi puite chu dead to America dead to Israel ti in an awrol dual ani Salami chuan Israel chu Gaza indona engang po in che se atlom don tho ti asoya Israel le an mani puitu America te hian Muslim an tha nema an no dar nem po le an tan khovel an om don ni in an ngaya masen ngai dan hi thilom dan le ling chi ani ati bok nimina al Quds Day man na hi Iran sarkar official function ani a President Ibrahim Raisi hovin Quds Force ho tu Ismail Khani tele mi poimo te chu teran khopuya kongzo tu zinga antelani teran khopuya hian IRGC member Israel bomthlak wanga thita te ruang hi phur thlen ani a sunna in khom ro pui tak man ni in Iran ram supreme leader Ayatollah Ali Khamenei chuan vuina huna tongtrai na amangani Iran ram chimlam Sistan Baluchistan ram bial khopui zahedana po IRGC member thita te kuang hi zon kualani a sipai uniform ha ten zon kualin mitam takin anzui ani hetila hian Iran rama helpol Jais al Adal te chuan Chabahar le Raksa te IRGC te mun an lo be ve thunga IRGC sipai som pakhat an thata civil mi engemaw zatin hliaman tuar boka Jais al Adal hi Iran sarkar chuan ramdangin Iran rama boina siam tura an tran pui thin te ni in an soya Chabahar le Raks khwa a IRGC te mun silai manga beitu mi som pakwa te po ramdang mi vek ni in Iran ram interior ministry chuan an soyani Iran ram hun sanga al Quds Day relia hian mi puite chuan Israel beina wanga hriom tuar mek Palestinian telama an tran thu an soya Iran sipai le sarkar official tam tak ba ka mi pui sang tam takin kong an zo a mei chia te chuan an luwa mi thi khu na puan war khumin Gaza anu ho an tor puina le an thurwal puizia an lan tirani al Quds Day hi Iran ram supreme leader masaber
Ayatollah Ruhollah Khomeini an kumsang ka zakwa samsari pakua Islamic Revolution nu loka ati chua ania heni na tumbul pui berchu Israel le athurwal pui te dona thu au chua pui ani bera khothlang lamram te pui Iran sarkar paithla a Iran rama mimal ro rel na kalpui ani hnuwa an thu pui berni in Palestine buaina chungchang chu an thu laimu ani thin Al-Quds ti hi Arabic tonga Jerusalem soina ni a Al-Quds Day an ti hian Israel in Palestinian ram Jerusalem khopui omna an obdu lo na an lantir na hun ani thina Iran hian Quds Force dinin heng sipai te hian politics le sipai lama Iraq ram te Lebanon te Yemen le Syria ram te an thurwal pui te nen Israel dawna lam hoin ma an la thina chu kumsom li lai an kalpui to ani Al-Quds Day hi Iran rama chauman ani lova an thurwal pui rama po an thei dan danin an hmang ve a India ram Kashmir le Kargil a po heni pual hian hun manani a Bahrain rama te po heni hmang hi anom ve ani nimina Iran ram ko pui terana Al-Quds Day manna hian Palestinian Islamic Jihad leader Karmasa a Iranian Supreme Leader nena inbia Ziad al-Nakhala po atela Iraq ram sipai Popular Mobilization Force Chief of Staff Abdul Aziz al-Muhammadoy nen anthudun ani bazari lo thira wangin kan lo me